Menta perlokan wara HP ke kubor, klempoi perkat, ap thap ke Gaza, kumba yutrong peseng kispai Israel, tong ini sangam. Pelong ki perlok ke Hamas sibun ki cinger thamai kispai Israel Gaza, hapo ke arpsok menta baladep, ke Press TV ke report bah, yap uwe sipai, bat sibun ki wipat ki bamasa. Hakawai, bakum gani ki jingjia, syakar kut kispai Israel hapo ying, hasuja iyah. Sahun aki kila mensau namar bagi lasyasiat pun kuli, katkum gaji thu juga Press TV. Hakawai pat kajaka shibun kispai Israel kam bakilayam bat mensau harrafah ka Press TV gaong ka operation baklempoi perkat la pelong persya yaki de kinoi kun Palestine kam bak helikopter kispai Israel kila kitno kispai bungsau ka ambing juga Palestine Islamic Jihad ru ka pelait ke statement kani ka ambing balatip kerteng kum ka Al-Quds Brigades ka ong wenek sniper jongka ula siat ye wei kispai Israel hashuja ya kispai Israel kila penjori ki jingir ma jongki ha Gaza namar baka ji karen sub kam tri kam setia pelong ga Israel daga jingir ma soin ha Gaza strip ha khat patrik march kane ga jingir ma kala pendukut no ye ga ji menjur sengi asiat bat ya palat khandrus pangut kinang Palestine katkum naga Gaza Health Ministry palat san pawajar ngut ki bala penyap daga Israel nadu ka new tarik Oktober arjar apply ka Hamas kala barktin bakan seperkat ya kanung proposal sangi asiat tang lada ka dan ka garanti ya ka jing sangi asiat bane junom bat ban penmi ya barok kispai Israel Khubri Shibun, Story telah London Network Daily Post.